Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мо ҳамисар як эфири дарози бемаънӣ кардем вақти шуморо гирифта. Худо хоҳад иншоаллоҳ то он вақт сафар хоҳем кард. То ба он доме ки ба он сафар рафта бошем, чӣ гуфтам мехостам. Як дӯсти азизи мо ҳастанд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҳам миллати мо тоҷик ҳастанд, ҳам намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҳам намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон, муаррифгари анами ҳарду миллату ҳарду давлат ҳастанд. Аз вилояти Сурхандарё, Сари Осиё, сари ҷои маҳаллаи Себзор ҳастанд. Медонед, мо дар амин ба воситаи интернет як робитаи дӯстӣ пайдо кардем. Дӯстӣ ғоибона гӯем. Мо дар ҳаёт рӯбарӯи якдигарро дидагӣ нестем, танҳо бо телефонҳо суҳбат мекунем халос. Ман аслан ҳамин барномаро ихтиёрӣ карда истодам. Ман аслан ҷонфидои ҳамон шахсе ҳастам. хоки пои касе мешавам ки ҳунарманд аст, дар баробари ҳунармандии худаш хоксор аст, инсони хуб аст, инсони комил аст. Ман ҳамин шахсро маҷбур кардам, илтимос кардам, зора кардам ки барои худашон як канал кушода бошанд. Зеро ки мо фарзандони мо, наслҳои ояндаи мо аз ҳунарҳои чунин як фарзандони ҳунарманди диёр, ҳунарманду инсонҳои хоксор бояд ки баҳраманд гашта бошанд. Ба ҳамин хотир ман ҳам канал кушодам ки аз ҳунарҳои худам дар сомонаи интернетӣ нашр кунам. Он шахс аввал ба ман гуфтанд ки ман хеле ҳунарҳоро надорам, ман блогерӣ кардан наметавонам. Ин блогерӣ ягон ҳунар нест. Аз касбу кори худатон пешниҳод кардан гиред. Ба ҳамин хотир ҳамон шахсро ман ки сахт хоҳишу дархост кардам ки канал кушода бошанд. Зиёда аз як моҳ аст ки каналашон фаъолият карда истодааст, баъзе барномаҳоро пешкаш карда истоданд. Акун намедонам, барои баъзеҳо пурхато, барои баъзеҳо наворҳои лозимаву ҷолиб аст. Ман мехоҳам ман бо он шахс хелеҳо вақт боз маслиҳат карда истодем ки ҳамин як барномаи хуби рангине сохта бошем. Ва шахс бениҳоят серкор ҳастанд. Ҳама вақте ки ман занг мезанам, хоҳ шаб бошаду хоҳ рӯз, ё дар сари рули экскаватор ҳастанд, ё дар ремонт, ё ин ки дар як сари рули камаз вақт нашуда истодааст. Ба ҳамин хотир аз сабаби оне ки ман шанбе якшанбе дар тӯйҳо ҳастаму аз душанбе сар карда ба сафар мебароям, дер мебиёям. биёед ҳозир занг мезанем, бо ҳамин шахс маҷбурӣ барнома мекунем. Бе тайёрӣ, бе ҳеҷ чиз хоҳишу дархост мекунем ки шумо дар навор рафта истодаасту, ҳақ надоред рад кунед. биёед ҳамин барномаро оғоз мекунем. Имрӯз пагоҳ намекунем дигар. Гапро ба дароза намекушам, биёед занг мезанем. Аз шумо дар паси экранҳо, дӯстони азиз, шояд ҳамон одам хиҷолат мешаванд. Дар паси экранҳо, дар ғайби ҳамон одам ман аз шумо хоҳишу дархост доштам ки бояд на танҳо як ҳамин шахсро мо мекобем. Мо аслаш яке аз ҳамон мақсадҳои канали мо ин аст ки ифшо кардани истеъдодҳои ниҳон монда, истеъдодҳое ки худодод ҳастанду дар бисёри ҷо нест он истеъдодҳо, ҳамонҳоро кушода кардан аст. Ба ҳамин хотир барои шикаста нашудани канали ҳамон одам биёед дастгирӣ мекунем, тамошо мекунем. Лозим бошад ҳамон кадрҳову ҳамон истеъдоду ана ҳамон ҳунаре ки ҳамон одам дорад, агар лозим бошад дар зиндагии ҳамарӯза истифода мебарем. Ягон саволҳо бошад, дар каналашон пешниҳод кунед, саволҳо ҷавоб метиҳанд. Дар масъалаи техника аз ҳамин болти хурдака то мотору дили ҷигари мошин метавонед савол дода бошед. бениҳоят як шахси хоксор ҳастанд. биёед занг мезанем, гапро ба дароза намекунам. телефон гирам. Салом алейкум. Насте. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Чӣ аҳвол аст ин? Ин бибинед, ин аҳвол бибинед, аҳвол. ин инструментҳо ягон сарукор дорад, масалан куҷо ягон сарукор дорад мамасаҷон. Ҳама қадар ҳамин имрӯз пага фардо оин кофта ҳозир омадам. Ман гуфтам камтар вақти холигӣ дорам, гуфтам шумо ки барнома кунем. Чӣ аҳвол аст ин? Чӣ кор кардосе шумо? Напурсед акаҷон, ҳона ремонда ё бисмилла раҳмон ин ба худо эли вософ ин аки умеҷон ба худо шарми одам мебаи ремонт шикор накунад брат. Ман шумо ҳама қадар гуфтам ки вақт ёбед ягон ҳолати хуб навор кунем, не гуфтед. Айби худатон, ман акун шумо сар наметиҳам. мо боре ки барномаи сар додем, рафтос алакай. Ман намехоҳам ки дигар қатъ кунам, вақт надорам брат. ҳамон якта
همش قاعده‌ای برات ما اصلا همه خیلی فرما ما معقول فرمی کاری خواهید اگه منم رام فرمی کاری واس کرده بیام اگر من تو یکم برنامه گفتی باشه من رام بیا فرمول استنامی اکلی به تیاری چه میشه کجا حالی نه برات حالی نه حالی وقتی لباس لیشکنه تو هست من گوش کنه دمی یک تا خواهش داشتم وقت به درازون نکشیم همین یگان تا جوراتون باشن یگان اون تلفن دیگریتون که گوید شما نوار کنم من بعد برنامه که خودم مونتاژ کنم همش قاعده میشه خدا خدا این آدمایی که ما تماشا میکنن همش همین رنگی من و شما آدمای خاکی و زمینی نه که شما ایسون تاسمون میندارم لیکن این لباسو که این برادران هستن و این لباسو که استوری نمیگیرم من در یک ریمونت هم اکسپرترم دادی نشه کشتن در کاغذ چطور نمیکشه ریمونت از آدم اکجان همه دارم این به تیاری آدم یا پردپریزن میکنه دادر جان اوما همه که برنامه دارم همش قاعده پردپریزن میکرده من کم در یک تیار میکنم هم مجھے من تو میں جب کام تا توزه کنم خودم این مخلص بنا چی میگفته باشه همش قاعده خدا خیلی چی نمیگون یا هم آدمای همین خودمون بریم همین جتن باشگاه هست یو کارو کردن که این در ریمون هم من همین ازی دهودی بو تران کنم همین جدا اصلا بو دهودی نکردی بو شدم همین یک بوده همین مونده داشت کنیم تمام توپ دادن تمام جیغ زده بفرمایید یا که گیری میگه بیتا که خون تلفن کلا میگه سیون که بیافته میگه اوزمین بیتا نه اوزیزی تلفنیز بلا میگه سیون که خلاشتا بو که خون انده خوکسی بلا بسته ایلو جوغا که مونده پیشو ما یک دو روز پیش یک فرصتین گفتینی بچه اومد اکسپرت هستید همون برادر خواهش میکنیم حاضر هوی هم میگیرم خدا خواه سلام علیکم برادران دوستان چه اومیدو؟ من که انیخی ایستم من روبروی کامری خودم ایستم شما روبروی کامری خودتون با من اینه جا و جا میکنم خدا خواه شما گبزدان گیره کارتون از برد چه حال داره چی کار کردی سوده؟ رحمت شکرانه الله من همجا در ریمون کار کرده یک جمله گشتیم اکا جان در ریمون تیم میبینید هنه اکسکواتور من همجا دا ستور دیسا دید در ریمون تام هوا گرم این فرما هم نیکی نمیدانم این فرما افته چقیل اکا جان دیسا دید اکسکواتورتون دور بید برد دور بید حالم شما همین همون اکسکواتور دیل کندن نمیتونه ده شب هم خیالم دور نوای خواه میردن این دیگر ایلاف ندارم من این به این اکسکواتور نفس گرفتن نمیتونم این نفسی من با همه اکسکواتور همه ورزش نشیل دارن که نفس میگیره همون نفس میگیره ای خان زنید مهنتاتون راحت شود من خاطر اکی اون بید همه چی ما تیاره باید کلونی ما هم که اصلا دودار هستیم حرمت نکنیم یک دیگر رو هم دیگر فهمی هست بینامو همین سبب من همین که برادر نامو بود برا من همه که جو من همه اکساتر امام من همه اکساتر رحمت دوستان عزیز نگفتن امونت که اکای شهباز ما چخیل رابطه دوستی پیدا کردیم این آدم مخلص اشدی اکای عباس همون سروده که درخواست کرده بودن ما در باغ امکی حضرت خو یک جا خونده بودیم من همین شخص بودم حالا ما یا نقشه دیگر داریم یا برنامه دیگر خدا خواهد این کس همون اکای عباس باز همه خیلی برنامه کرده خواهش میکنن اکای عباس میخونن این که اکسکواتورشون اصول میکنه حالا تماشا کرده ایست خدا خواهد حالا ما یک چیزا پیشکش میکنن که این کس در همون کانال خودشون که انتظار شود نام کانالشون سپیتس تکنیکا آزیا می باشد یکی از نوارهای کانالشون من در زیر یعنی کامنتاری ذکرپین میکنم بهترین نواری که برای من سخت معقول شده بود وای هم من همین با اصول اکسکواتور زجگالکر رو درگیراندن بود در تماشا کنید دستگیری ها کنید اکی شعباز همین کسب شما چی مشکلی ها دارد چی نازکی ها و چی مشکلی ها دارد این کسب ما
خب برای ما اگه امیدجان هیچ مشکلی ندارد. برای ما بوده هیچ مشکلی ندارد. ما میشنیم او زاک او زوده در هنر خود مناداریم به نهایت. یکان جای پینه ندارد اگه امیدجان. هستم برادرانی که بسیار خواهش میکنیم اکسپاتور شوند. هستم برادرانی که پدر از مادر از وطن دور در این غریبی ها همه کار میکنند. در همین مشکلیات که هستم برادرها رو میگیم بیایم اکسپاتور شویم. هر کنیم به نهایت هنر خوب یکان مشکلی ندارد. در هوای خنک درون کابینه گرمک، در هوای برف، در هوای باد و باران میگه توی آدم سر نیست. خوب همه وقت هیچ مشکلی ندارد. همه وقت برای آدم اکسپاتورشیپ آسانی است. به نهایت یک سمت به کار میکنه. ریسک روزی خود را خواه در ازبکستان خواه در تاجیکستان در کدام گوشه دنیا نباشد همه وقت نان خود را یافته میکنه در اکسپاتور در تکنیکا. این مینا در همین به تکنیکا گفتنی هم بسیاری ها هیچ مشکلی ندارم. برادرها را خیلی خواهش میکنم اکسپاتور تمام. بهترین یکی از همون خصلت هایی که من دوست میدارم وقتی که میخواهید که دیگران همکسب شما باشند. بسیاری ها میگویند که فلان مشکلی ها رو دارد، نمیخوام که فرزندم نمیخوام که یگان دیگر خویش و تبارم همین کار رو کرده باشد. من گفتنی نیستم که اونها این گپ رو از بخیلی میگویند، اما من میخواستم گویم که وقتی که خودتون یک کسب رو که دوست داشتید دوست دارید که دوستتون هم همون کسب رو صاحب باشد، نانی دهانش از همون حساب باشد. به همین خاطر این یکی از خصلت های والای انسانی است، بهترین خصلت است. اکی شعباز من یگان مراتبه شما با همین فرمت در درون اکسکواتور ندیدم. اگر خواهش کنم که همون زجیگالکه به همین فرمتون شیشته درگیرانید میکنید یا نه؟ نه به این فرما درون اکسکواتور درآمدن نمیشه. به این فرما درون اکسکواتور به نهایت فوزان به این فرما درآمدن نمیتونم اگه امیدون سخنی شما را کنم نمیتونم. لیکن با این فرما درآمدن نمیشه. اگر هنگ رفته دیگر فرما رو آلیش کرده فرمی کاری خودم پیشته آمدن هم ممکن. این ریمونتی و فرمی کاری را پیشته آمدن هم ممکن اگه امیدون. ما انتظار میشیم رد. شما میتونید کامرتون رو کشید، تلفن کشید، شما روید و همون فرم کاری خودتون عوض کرده بید از تماشا کنید. باور کنید یک نمود همین در ونشنی ویدیو میبینید آدم فکر نمیکند که این مردک اکسکواتور شکست یا دست رو در آهن میزند، در روغن میزند. شما رفته لباس آنتن گم شد، آنتن بزی بس. شما روید و لباس الیش کرده بید من شما کمتر غیبت کنم. تلفن کشتم باور کنید حاضر بیاین در همون سری اکسکواتور شدم. من هر وقت که همین آدم میبینم کتشون صحبت میکنم یک خود به خود دماغم چاق میشد. باور کنید اینقدر تازه، اینقدر آزاده. شما باز فکر نکنید که همین فرمایی که از پروژه میبیایم ما برای مخصوص برنامه شده این فرم رو تشکیل کردیم. من میتوانید از کانال خودشون رقم های تلفن، رقم های واتساپ های خودشون رو گرفته زنگ زنید. هر گاهی که شما میتوانید همین برای امتحان زنگ زنید همین فرم در تنشون است. در سر رول اکسکواتور کار کردید شدن، خواه باران باشد، خواه برف باشد، خواه آفتاب باشد، فرق ندارد. کلتور خوش رو کار میکنن، باور کنید راحت میکنید. حتما دارید از هنرهایشون خبر گرفته باشید. اکی جان اکو این اکو همو با خواهش شما اکی جان اکو درون اکسکواتور با اون فرم شدن نمیشه. در همین سبب من اکو فرم کاری رو پیشته اومدم اکی جان. نباشه با اون فرم شدن نمیشه درون اکسکواتور. انا اکسکواتور ما انا بسم الله الرحمن الرحیم. ما درون اکسکواتور هم که درایم یعنی در شدم بمونم. انا بسم الله الرحمن الرحیم. انا اكو خاطر اكو اونجا انا اكو انا اکسکواتور ما اكو اونجا انا ما در آمدیم. همون نواری که برای من فرستونده بودید همون زجیگالکه گیراندگیتون با همین به تیاری هم میتونید حاضر گیراندن یک بار برای پاکپیسچیکای ما یا که برای یگان خیلی مخصوص تیاری و یگان خیلی مخصوص روز در کار برای وی گیراندن. اكو او با یک امر پروردگار بود. اکنون خداوند به سوی ما یک ندا کنه اگر
ҳозир ҳаракат мекунам ки гирён кунем. ин бо як амри парвардигор, лекин ҳаракат мекунам. бо мана бародарон нагӯянд ки мақсад ин тамошобинони муҳтарам, ман мехоҳам гӯям ки агар шумо ҳамун ду камерагиро дидаву хавотир мешавед ки ин сохта асту дигару дигар, ҳамун силкае ки дар зери ҳамун комментарияи закрепитшудаи канал мегузорам, дар омада бинед, ана он бо як навор, бо як навори бемонтаж навор гирифтагӣ ҳастанд. инҳо зажигалкаро дар ҳақиқат гирондагӣ ҳастанд. ябор мондем рафтем ки ябор ин камератонро кушед, камери пеша гиронеду коро бинед кини. ба ҷони дил қабул, худованд мо мадад кунам. майлаш сар мекунем. ҳозир агар хоҳед, мана ҳозир гирён мекунам. агар шумо хоҳед, барои шумо, барои подписчикони шумо мо таб тайёр ҳама вақт акаҷон. ман набоша ҳозир худо хоҳад. фарқ ака, мен мана шу зажигалкани ҳозир бераман. ушер ки қӯясез, оша зажигалкани мен ёндиришим керак. Биtta акахон бор. Давай. саломат бошед, раҳмати калом ра як ҷаҳон ташаккур. ман боварии комил дорам ки ана ҳамин ҳозир ҳамшаҳри шумо, ҳамдеҳаи шумо, анамун акои абдувоҳид моро тамошо доранд. салому гарму ҷӯшон мерасонам шона ба тамоми якояки анамун дӯстони азизи ки аз ҷумҳурияи ӯзбекистон ҳастанд, ҳамшаҳриҳои шумо, ҳамватанони мо, салому дуруд бошад. ҳатман мо интизор ҳастем дар канали худатон анамун бо ду зуб, бо се зуб зажигалкаҳоро даргирондану як мардуми бегонаро қоил карданро мо аз шумо интизор ҳастем. боз чӣ корҳоро кардан мумкин аст бо экскаватор ки мо аз канали шумо интизор шуда истем? бо хоҳиши бародарон, бо хоҳиши мухлисои шумо, бо хоҳиши мухлисои худам, кадом коре ки ҳамон подписчикони ман мегӯянд, ман ҳаракат мекунам ҳамон корро давом диҳам. лекин салому дуруди набии худо бодо муборак бар акаи абдувоҳид, бар ҳамватани худ. салому дуруд аз номи ғарибон ба акаи абдувоҳид. иншааллоҳ ин зимистон ки мо тӯй дошта бошем, ана акаи абдувоҳид дар хизмати мо ҳастанд, ана акаи умидҷон дар хизмати мо. беҳтарин наворбардорҳои сурхондариё бениҳоят ба обрӯ сарбаландӣ дар ин бародарон ман хоҳонам, ҳамчун акаи абдувоҳид ҳастанд, акаи умидҷон инҷа дар ҳамсоя давлат бо мо дӯсту рафоқат, дӯст байномон дӯстӣ аст. иншааллоҳ бо рафту омад мекунем. худо хоста бошад то зимистона тӯй дорем. иншааллоҳ ҳамчун акаи абдувоҳидам дар канори худ мегирем. мана акаи умидҷон ҳама вақт барои ҳамагиҳотон салом дуруд аз номи ғарибо, дар номи мусофиро. саломату сарбаланд бошед брат. умуман панотон ба худо, мо наворои нав аз канали худатон мо интизор ҳастем. дӯсти азиз, ҳарчи зудтар наворои беҳтарину фоиданок кардан гиред. аз даруни 1000 кас ба 2 кас, 3 кас ҳатман лозим мешавад ҳамин суханҳои шумо, тарзи кору рафтори шумо. ба шумо бурдбориву комёбӣ хоҳон ҳастем. панотон ба худо. ташаккури зиёд бар шумо низ инчунин бародарҷон. ҳазор раҳмат. хай ин навор камтар бетайёрӣ буд, хай ако каме ягон камбудӣ шуда бошад, узр бародарон. ин чиз беҳтарин чиз аст. ягон чиз ба чизи табиӣ намегӯяд. бале ако шумо ягон ба ҳам нагуфтед ки мо тайёрӣ медидем набошад, мода ҳама дар хонаи аллоҳ тайёрӣ медем, ин дигар гап буд. панотон ба худо брат, панотон ба худо. камератонро кушед. майлаш бар шумо низ инчунин. бародарон, ин даруни экскаватори ман мебошад. ҳамчу як хона кардага, як квартире ки як комнатагӣ кардагиада ина. барое ки як худам шунам гуфта
این برادران داره میپوشیم و تمام میپریم. اینه اکسکاتور ایدوری طرز دیدن اکسکاتور.